Nangakenori sampunian mantuk ide betara dalam taruh watek banyak-banyak ring pegunungan jaga mapi dap-dap ngaya hidup di pegunungan yang sekepek-kepek ngai bosinnya anget jak dingin dini mawin maro bangun yang sing mana jauh-jauh kene jak singnya hilang dini jak benang hijau nyaseng kuin awak ilut kuin limo ilut kuin bates ilut banyaknya besu belum ada kete jak sing bani manjos kene supaya hidup di pegunungan angon kalian jak selai tiban dari kalian mawin jak papak kalian lah pemusuhan uling dangin dadi mencelap uling dauh dadi mencelap leng kajo dadi mencelap leng kelot dadi mencelap sing mo temo umah gitu ya ban dadi yang dadi yang kangwa dadi kalian selai tiban dadi kalian suut-suut sing bae timpale nyidang beli baju nyidang beli sandal di dago di nyidang nganggo sandal jak sanglir sandal sakiwale munyi nemangan apa aja orang jak tusing nyamo braya bani tolak kiwala sing lalu dia nyanyi nah penting nama apa artinya perlu ora kau panglah nama tuh hidup sing lah nama kena ngaon perlu ngelah nama rago jak kalian jak saya tiban dari kalian uling aduh jak nyen tuh dari kalian sing adanya rago kan nya dia ajo mek ranang aduh sakat tipalo kayak dicari rago jak ngulik buku ada kayak itu babin timpale po nyidang ngayong mga po nyidang lemok kumah rago tetap pulas di bali banyar klien tuh udah gede klien bertanggung jawab kayak neng banyar tuh di banyar orang tugasnya milih klien tuh ajak nyen tuh nenda di klien seadanya tuh nenda jalan di klien aja nawagang salikin kang ngitung gumi ngitung awak tiang sing bisa nih bedawah nih takona kasangkap yang wayana di klien aduh dia sedang Jumat yang pas semoga kemarga mau kejang senyak di klien aga menek lima yang kagetang mawin neng selai tiban dari klien walau ada masih nang mana ti di klien selai tiban kurang naga dasar lah dasar lah kurang naga Jumat ada wow di komplek ben putus nesing jo komplek do nak ada komplek gitu nah ini di komplek potani gitu pemarung orang komplek wow jak ngeras ada nih cuma ngelah kurang dah wow nih kelihing stroke ini nomor 2 asma aduh mawin yang jak perakat makan tuh ya nah kulo ada masih lewung guran nang nih gelam kena kesing si kuran ini kalabo sik banyak kalabo mawin yang dewa ratu lewung banyak kalau ada lomba jak pasti nomor 1 lomba desa yang sing raga mimpin jak sing mana nomor 1 nyin jeliwat naik jak bengong nyin jeliwat naik jak ngap kalau ada nang beli tanah sing bang yen nyak ngontrak dadi yen beli yen bakal tuwo kan kena kalau adap tanah ke man pipis adap kan man pipis itu adalah wisya dan amerta kalau beliung lah pipis umah subopak ben kita beli nasi kurang segar-segar bakat aliang madu umah luwung-luwung bakat uwong nah sing ada ngomong tekan kena mawin yen dadi ban tolong pertahankan tanah ini pebedek ke ngadap yen po tanah hilang raga bakal kijau
Mawin raga kalau wado nang ngadep tanah raga sing ten ngadep tanah. Tanah sing lah mulo. Ana sing lah tanah ramo bidan pejudi ya kuragan pin kebareng siap pin kebareng jangkrik. Jak saya aduh raga nung lah tanah besik duwen nyen bang idih sinya. Tanah semu. Tuh gen waris ini nung. Tanah semu gen waris ini benan yang bo mati jak sing ada sina bakal ngarang tongos jak pasti raga didian ngoyong ditu yang sing manuku sinya eman dia ada gitu nyenah ke walau iraga hidup mulu harus mengabdi dadi klian iraga betul-betul jadi klian dadi perbekal pamanik harus betul-betul dadi perbekal. Tuh jekete ngayat orang ada waktu orang titip pun tekak. Terus aja punya latih gumi. Mana ketang masih pang serem. Lihat ini, ayo nggak apa. Nah ada udiang nadi didiang nadi ngoto nadi jaya. Nyamo ini bakal aja bakal ngayah nih udah dalam mantuk nih kan. Sing ning ordo ya nyamo aja no. Jak kadung itak je makanya dicari kadung itak sama dajan mirip nih. Jak saya di ngapo. Wuyun. Madi. Kentut. Kalau mau tekan kita apa depannya besok belum kita kejengai bang ada dandang laro pon lacur buku jani marang ngerasa sampai dong nawang nata purakan di kamar mengelik sing tepuk timpal yak buok ketimpal dari kalian orang gending orang ketau sing dadi ngadep kene sing dadi ngadep ketu tanah cat laci nyuang sing ngadep omong kan senep basaning badai kecil ngomong dong ngomong gitu dong orang itu rahasia tuh bendane beten tahu tuh ada beten tahu tuh ada beten aja ang jiwa ngadep tanah nak tanah waris itu ipekak mang ibapo mang wae mang panak wae mang panak yun nak gitu nah jadi yang ciang ngadep tanah itu panak wa apa mah tanah waris itu hidup cuma bekal tanah mawineng dari kumpis kat si bapo dari pekak kat si bapo kat si panak kat dicucu kumpi buyut dan lain sebagainya gitu pantas nih yang kebelak kudiang menjak tanyung jenasnya aduh mana tuh aduh cenak ngajak makejang patuh asal bengamah uyah pasti pakeh asal bengamah gula pasti manis asal bengamah tapio pasti lala aja patuh kalau saling berdua gak ngomong sing tadi ngomong kene sing tadi ngomong gitu yo paling gitu jadi sing mulai pencitraan apa pedek pangkene pang gitu cantaknya makejang jak
cicing ngamah ye nyelek. Udah nak itu sing cuma kejang, cidemen nak ajak leu, adone gitu, adone kene gitu. Nak mau kejang, hadi atuh nang jebol beromaro, cara tumliling ajak bodudo sameling bedang perih. Munyin yo patuh, jenang yo patuh, yo walau mama ni beli. Yen bodudo bacin de mana yo. Yen tumliling ne bunga de mana yo. Yen bodudo bangki bunga simpatnya yo. Nak sing mangan, nak sing mamane tu nang gitu mesti ya nane demen meluluh kang pamane yang boyeman gitu. Hei gitu ya. Gitu len cara ada kina tu pesu sing eman lah kurang gelam-gelam gitu. Nah tu kita ngomong-ngomong jalan-jalan jadi dabang kengken apa teh? Bakal nganyah tekin gitu buat taruh dalam mapan itu sebuah mantuk. Ci merasa mutang aja kejang, cang masih merasa mutang. Puyen tu yo mau mutang dua jo, wah mutang kedaikin betul dalam. Mawineng wah bisa dari balian itu pengenikit. Yen buat pengobat-obatan itu taruh dalam paling lihai. Mawineng wah di balian wah gas ni ada pasien tekau papat tu 5 mati. Sing ulan pelewat tu nak mula ya mula ya gelembok keras mereka dini keras boleh mulai mah pasang kanti dini nyen mati nyen usak naman anu belayana nyen gitu nyen bang dawang gitu mau benung kejang gentopin arep itu budok kecapi tutur anu pang itu gitu bado-bado tu kejang tu mekejang tu pang taruh peramano gitu tu sing dadi mu bado-bado tu sing radian mau bari yang ya sakit, dobin sakit dengan nak sakit bin tagin kene tagin gitu. Ya sakit bin tagin gitu ngasen ya. Tuh gitu nah tuh. Nah, jangan gitu. Lele nang apa nih picando pada dalam. Penari. Dapat teh senyak na. Jadi kene senyak jalan lindung tuh nih. Itu berada dalam micang kejang megali-galang tuh. Awin ini asal sebut di pegunungan ada dalang, rejang, baris nekete jak pati kelemah rejang aja baris tuh. Demen mekidong, demen mekawin jak miki di dhuwur punya nyuh kanthi timpale sing man medem. Ada kadang nih man medem mekidong pejak, jak gelor-gelor aduh. Lewong jatuh ke walopang manut deso kalau patro. Yen pantas pulas tengel lang tu pang mantim pale pulas. Kita benganget mik ne bono. Kulod luwong yang nak deman masih gitu makidong mau kawin malat nantri gerak deman ke walopang manut sulur. Perang pulas tidur. Rikalan guru ngas tahu akan karya warga sari dengan dia. Oh kada kita di mana? Sidang pradong wangi yang kidung mau jalan. Dan nasi bukan atur buka kita cek perangkat guru lamuk aja makejak. Tuh itu berada dalam mana ngecen mau ini cang bakti kita berada dalam. Kalau bakten cek kita berada dalam iya nih berada dalam mantuk cang senyak mati. Mapan ada okan-okan nih patut bakti ini patut sayang. Kenapa kita harus mati? Wah yang itu cocok gitu pang itu. Nah nelen dia nih. Wah, wah sing petani tuh, wah petani ada selalu aja nyak magaya dicari dah tugas nih. Tugas nih jak tukang dagang padi uling dijak ada dekau nah jak dawa orin nah haroji si seketali jak ji 1M. Dagang padi budo tuh. Sing kan cari nih kaladap. Padi nih kaladap, cari nih kaladap. Saya cocok 1M tuh. Pada pedang sih. Ide mau pice buat tutur darmo pemaculan tuh darmo pacul kejang ke picau. Ben besek. Puja dau yen sasi kene apa patut pulau
Yan saja gitu betul pula. Yan beli ban mula cak di mudah ke betekan. Cak malu nung benar dewasa aja ya cak mula tabiau jak di male tabiau tu. Awin nyidang beli motor pit sek. Be motor pit. Kunang je bungut gitu tuh aulian hasil tabiau tu. Nah apa? Nih bensik udiang nih. Wonagi. Ngerago bagian pertukangan. Apa aja ngai? Ngai balik gede tiang sangu, sakaulu, sakororas, sing mau sako. Ijo ya ada ngai balik sing mau sang. Ya teh demo kayak sih. Terus sing paling modern tuh kengken sih. Tuh mau wirja mau kejang kengken. Asta bumi, kusali mau kejang ke pice. Mau wirja jak ke salbo mai. Jangan tunen ngai balik, balik apa dah ganti? Balik gede, balik cenik. Yang ngai balik cenik ada cara nih. Ngai cara nih. Tugal kayu bawa-bawaan kan? Yang balik gede lantang-lantang. Lion ngadak nih. Lagi bebangkan sini. Dia saja dia tidak ada. Nunggudiang dikit jalan-jalan dadam jadi. Mapan karya plebon sebuah bakal pak. Saki walau sokonen bakal plebon, bakal nyiram itu wakung, bakal yang di balik semangin. Oh juga dia nyanyi tuh. Di dia angka mau gaya nih. Ewe aja namanya. Ewe cewek gitu lah. Aduh numpang aduh ibu nanti. Nah kita jalan dadamang. Aduh dewa ratu nih maru cewek awet muda nih. Tugas sekat tiban mau nenep nih yang nyanyi nu sebenarnya. Dong dewa ratu dok itu ngomong tekin tiang beli ya kadang mantawang beli jak paling nas beli ya. Aduh dewa ratu jalan. Dong dewa ratu beli dong nak itu najak gigi sengisi 5 dia. Nah. Sambil ngayah, sambil mau igel-igelan, nak tuah mula dini di pegunungan, sumber inspirasi seni gitu. Mau ngadong, apa ada igel-igelang nemadan, neken nemadan gelatik nyebut papa. Tuh nak mau kejang tuh tekan uling di pegunung tuh, neken madan rasahan megat. Neken madan Butong Awasari, neken madan Raja Singon. Nama kejang goleng di alas itu kejang inspirasi itu. Awin jadi beli Bang Mam legal-legalan itu. Tiang masih ketu beli masih ketu. Aduh padat nih. Mumpung gelap-gelap. Nah. Beli penyangkwa, dhuwur nek nyangkwa sing bakat lemenet. Teteh. Memang Teteh menti yang cakat tuh. Dong dewa ratu. Jak ngenah pelang saja najak ngayah. Terus anggon hiburan tuh anggon hiburan. Ide betara dalam mantuk. Yen rago ngeling sing bener. Yen rago kalangkil kedek masih sing bener. Nah pemekas dijani jalan dadap. Tugasnya ini ngai jajo dadap. Tugas beli ngai kelakat panjang hilang popago. Tuan nih bakal dadap beli. Apang gitu sebab jalan serengan. Lotang. Yen mirip sukuado pelakat jalan di sini. Atur kojuruan.
Ratu diwakung putra nunas lugero titiang sapunika taler para Gusti para bakal sareng sami nunas lugero nikin karya sanecien patut dahap-dahap titiang malih ka ratu utuh beli bapa adi padang kejang mirip yang subamadan peragat pala pula palin ning karyane mekejang abo kejeroan bapa abo kejeroan adi jalane jani ajak mekejang munut layone doyaji linggih kang disemangin nyantos bakal karya plebon mina kadi karya patila mengororasan itu mekejang adi aingih yaning sapunika ngiring-ngiring woi ratu duhokung putra ngiring-ngiring sane mangkin mapi dadap ngiring mapi dadap ratu nah jalan jani punut layoni daya linggih kang disemangin linggih Wani bisa mau kekawin waktu sedang tadi memuit nare tadi oh adeng apa alon-alon nunas lugero jangan melakon kadi layoni pangsing yang kadi munut layoni done tegak aini peka aratu sampunan mata tangisan janyang jangel pemargani tayani wah kue ning para bekel angiring kusil hidup haji para pasang para Gusti sejebaging jagat tampuakan munut kadi layoni dan kinarito akan aku sampun pascat ikanang sari melebur dulur karya nyekah sampun pascat wantian kawinur sita mangke mari kanang suece pura gel-gel tanan wani watak yang dulang mangap sira dalam ketut ngulesir Sri Kaji Semara kepakisan tanan wani Kare perbawani kanang periode kagiri-giri kanang wang mulan ye marmita dian kerja ki kanang kel-kel
Permitanian tanah musuh wani lihat bisa pulih dalam hati-hati pada penyak lihat wong mit wakar mani kanang gel-gel hei wana tebiling orang tadi wana tebiling tadi Samu sira mintonaken riko ananira hadanu dalu kangen pada tiga bersama para patih sehananing rakaryan tanah nira dalam kutub ngelesi sira yai mula kubon tumbuh Rakaryan Denpasar, Rakaryan Tabanan, Rakaryan Kapal, Rakaryan Karangasem, Sira Gusti Kalir, Buringgit, Wantian bersama, Wagya pedak ribuan kajian irenar nade. Luar niat watak yang kenaruh pusir wagi pada kelipuang aja diri soagi yang dilekan Sompunian Mepeki Osebo para tanda mantri rakaryan saksana kumijil sampun sira Seriaji Semar Kepakisan wananen karwijil Seriaji kaning kadatuan Luwirnian Wisnu Katma Kejanarda melemah mari kanang jagat Swejo pura gel-gel tulia
ditinggal wantian Wadon sekanari kanang rakrian tanda sedaya ama pagi balik kerja fokus anu sira lawan sira hei wan ngiring moyayat iki sira kelapu dianu sira ora kriyan karang asam tabanan kapal dulur den pasar Gusti kali ayat beringin waktu teman lawan Sirenar Nada Uri mongkanu kakanan ira narnate iya tiga kumatur para tahanan ira maharaja Ratu Bathara Dalem Narsinging Bali Duhipa Palunguh Cokrodewa ngewenten nang peparuman aku nguring kerta bagusana ketangkil dending para patih ang lurah arah karyan tanan Cokrodewa makusan napi wenten wersaat nyanan Cokrodewa durus mawacana mangna becik kantuk ditihang nyihanger nakda ketil pawacanan Cokrodewa aduh utuh paman ang lurah rakyat tanah naci pada mahanya apa menbawasan gelah sebinani bakal ngaraosan uduk iui cening makejang ane ada ditu di Pulau Santun wetan iri panida atiban suboliwat paman makejang utus saci bakal ngajom ngaremi-remi kieu cening apang sida mewali mai kegel sing suwut yen pokayun gelah bakal mewali ngutus paman ngajom ye cening apang sida mewali apa makorana kitu mapan gelah merasa ngelah utang gede pesan teken didai beli dalam taruhkan paman neyin sing mirip ada tukar jinah tukar bubuh
Nyi kena yang ada plebon di pegunungan. Nyi kena yang ide beli supamantuk. Meh tu sing tawang gelak ide beli supamantuk. Ditu di Tampuagang, ditu di Sorning Giri Panido paman. Mapan ide beli tu sing nu nyeneng. Teken yen menggelah bakal mayah hutang maruput tresna sebinaning kapin ieu jening ane ada ditu di pegunungan Pulau Santun paman. Merasa gelek gelah dadi agung, merasa lek gelah dadi cataraning Bali Pulino, ngelah lantes keponakan ke barabere ditu di tengah kaning alas. Ane subuh kudang para patih bini untak sira paman beringkit utus gelah bakal ngaremih para bekale minekadi sira I Gusti ngurahku bakal I Gusti ngurah keladian apang sida ngatur orang para putra mai kegel-gel menken-ken paman-paman buringkit nang tegarang paman matur sigera waratu doaku nawak kang titiang kadi pawacanan polunguh syukuri dewa sampun presida titiang matur ngaraos ering Gusti ngurah keladian I Gusti ngurah ku bakal mangna sida ngaturung para putra nika gegel sampun kesanggup punika makasami durung kemana kantuk titiang sira I Gusti Agung pekung pancang sidom kelawan sira I Gusti poh landung yang punika angin palunguh cokor dewa pikayun sapun api antuk titiang mapi tata sapun api antuk titiang mopolasane mangkin wuri wau mangkano satu orang sira parikit sira nah paman para patih pada bekerja iya nak itu buku atur pamane jenak nejani aji alus tu sing jasida keras jani anggon paman kiwalut tu tujuan rahayu denyen paman kanti lebihan tekin bawa saja nih Prabu. Wah, nanti giring nih ayat kira kerian. Ang lurah pura sabu. Kimon malingi, palunguh cokodewo, bang yang titiang atak. Kairing ngantuk tulang mangap derwe para patih makasami, malingi palunguh cokodewo ratu batang dalam, malingi cokodewo. Saksadu. Semoton para patih sareng sami. Pemekas nawa gede tiang ring bapo kubon tubuh pin puniki watak periudet makasami yaga mangna gelis arau hiriga. Wah ian mangkanela lumampah sigera lumampah sigera Pulau Sandang kang dinungsi kaya mangkin sampun karengu tekapen para puteran dalam watak yang tulang mangap pada patih sedaya
Sampunane ring telur tampoaken. Ratu Dewagung Putra Nawangan Didian malih rauh kesarengin nantuk prajurit dulang mangap Parapati sami matur ing Cokrewo nyungsung nyuwun titah ida Bathara dalem semara kepakisan oyeng gel-gel judat mangna Cokrewo rakinane mangkin sareng yari maka sami mangna mantuk ke jagat gel-gel yang tanah sapunika Titiang maka sami jaga mari kose palu Cokrewo sapunapi sida tan sida nagingin kadi pikarsan dalam nagingin kadi atur Titiang ngadia lagi Bapak para Gusti Anglurah Rakrian maka sami kadi atur titiang sanirin cutek tiang ten mewali ke gel-gel tiang ten purun ring pisaman betaran titiang yen kalian titiang ke gegel sapu sireng runguan peninggalan pura-pura sane kok karyane nantuk ajin titiang sane sampun meraga Raja Dewata uningan yen ring ida Bathara dalem yen buat baktin titiang ten jemalikan napi mahawe dengan sapunika yen ida Bathara dalem ngayon nang jagat baline saking pasisi kelon saking segara satmaka titiang putran dalem tarukan nabdap jagat baline saking pegunungan memanah titiang kumanti nemueng segara ukir angin dasar ngumecekeng jagat Bali aketu nyen paman do nyen kadene tiang teke ning aden tiang makejang pura sango kape ning dalem sing jadel sing ado nyen abuko kitu paman riwau mangkane ling sira dewa Bagus Darmo saksana Kurodo sira Rakrian Kurodo Dewa Bagus Darmo tapi iya kene minap Cokrewo sampun andal mapan kabeh dalem kudang-kudang Parapati kelawan jatmo pegunungan sate beda iki yen sapuniki titiang Parapati sareng sami nenten jaga megirik yen Cokrewo jaga malih ngwetan yuda kadisan sapunin titiang misadya jaga makpak kapitawan palu Cokrewo sareng sami Bapak Rakrian ken yen bapak teka ngabo sangtuh mai ke Pulau Santun mai ke bongkol diri penidene Dewa Bagus Darmo ketekaneng para putra makejang saat mako api ane dumila misadya bakal nunyal sang pamane di temah ngawung jutat Dewa Bagus Darmo ketekaning para putra bersambut tan mewali ke gel-gel Kurodia wasingkan yan makane budetmu elak tulus sekali kanang perang wasambung kanjut saling tumak saling tine siapa widagdo siapa peranyan lama kana wakil katon di kanang itu saksa dia menang tuagung menang Cokrewo menang titiang selunglung sebayan take paras sarpunanya jago mau belo ring Cokrewo sapun api atur titiang sandirian ring ajang layon ajen Cokrewo kumanti titiang misadya jago bakti mau belo ring Cokrewo sampun semenang sayo melingis Cokrewo bangyang titiang makpak watak tulang mangap gel-gele lagi oh kakak tulang mangap saja iya Wang di kanang perang, pak kau bisa jadi kanang pada busre. Wah, ayo sang saya. Wang kanu agung di kanang perang. Sire Dewa Bagus Darmo, angger jaksa.
Gusti Agung Bekong Panjang Sidem ketekan sira krian balangan I Gusti balangan tius ketekan para putra mua saking keluarga sira Gusti Pohlano ketekan sira pulau sari ketekan kanan I Gusti Sekar Idan. Siapa widagdo siapa perannya? Wijeluk. Soalnya karena kau sayang tentang budi ulu ketanek sila kerama lawan kita. Agung Bekong Panjang Sidem gitu. Dan dari rumah panjang kalangan dengan Arabot tidak. Garang Panjang Sidem garang. Pinupok sila. Tolong kejurangan pulang. Konton dek kira dewa bagus darbu. Adik, subuh mirip cinga dewa. I peka Gusti Bekong Panjang Sidem. Kecacak dening para patih gel-gel. Sakelayoni deh I peka kentong kejurangan. Tak aramuk layoni dene kapupuh dening watek yang para patih tulang mangape. Adi, angon sejarah kayang kewekas. Mapan dini ipeka pinupuh dening watek ting para jurit. Patut dini wangun nang pariangan. Mengaran pariangan yang pupuh wakitu nanti. Singih karatu beli bagus. Titiang ngiring kadi bisa man palungguh beli. Dewa kurang ayat tuh. Ingatan gede kesatria ini. Ring rano yatnya kau menikah mati swarga. Hidup orang hayu wake itu wadi. Ngiring. Lantorong perangai beli bagus. Lantorong perangai. Saksa dia. Baru rasanya. Patih kamu selayu. Satria. Mulut sari kita pandang pelayu mati kita. Nyenane merasa kapin wisesa, nyen merasa sakti. Arebut. Ya teki sire dewa bagus darma. Ya teki sire kelapo diana. Omak pakau isayan sire bagus darma. Ya kelapo diana itu mati kita makan. Merah wasir kaput diana mapat dindel-del tekap di kanang bagus darmu. Saksana pusira nungalakan banyu sampai hidup mengucarakan sehari ini kanang japa mantra. Wisya kinalar dia. Perkenan tidak dewa bagus darmu. Lawan
apa dia ni? Ini cacah. Long batunya long ni mana? Aduh. Ini tolong. Bagus. Kasih yang rawuh beli. Layon palungguh beli jingan yang. Iya ji sampun sedo. Beli patut angin di tiang pegelandeng sedo nalen tiang. Wantian kumijil sakang Sangyang Surya marikanang puru. Tejo kumkum Amiteri Sangyang Pasar. Adi Pulasari Bandam Melayu Dangin Malam. Nak Surya ni bedangin. Ado tejo ngilakang Surya. Saka hujan rimpisan. Ciren Atman itu beli mirip subuh katerimo di swarga. Beli sekar sapun api untuk mapi dadap sani mangke. Nah hadi beli inget pesan kapin bosi doyaji. Donyen beno biyak-biyak kang masa meton. Donyen beno biyak-biyak kang menyambung. Mapan dini kita iblis itu. Jalan dini pelepon itu. Saka wangunan pura angon painget. Saki walo kene. Wangunan pura itu angon tegul pas semetonan. Donyen mebalik ngai pura angon miyak kang pangdok itunya nanti. Mapan ade madan pura pur kinaranan benteng kinaranan agama angon menteng yang agama ni angon tali penegulan pas semetonan ni hati diastu itu subuh sedo do kirago bakal sama semeton tegeneng ibli idewo bagus darmo pemekas jalan dini pleboneng itu sahawangunan pura pasyak di kanang pura mengarani kanang pura siang kangin natanah nawane mangkano yai para sama singgih ke ratu beli sekar iana sapun ikangiring sigera pelebonakan sila kakak dewa bagus darmo muah winangun di kanang pariangan mengarani kanang siang kangin sama kan dia Medon sirada dari kuning Angamet layuan sira dewa bagus darmo ginawo marikanang swarga sigera murpo sira pemantuking swarga